one more opportunity to end its threats to America and her allies, and we hope they take it. Either way, America and the entire world will soon be much safer. Seroki Amerika'ya Donald Trump eşkerekir ku vanni gel kesayeteki geleki edirgiran İran'e despi gotu becen rasteras kiriye. U her du ali cidiş vazin peymaneke bikin. Donald Trump gotku ciber kuştina piraniya serkirdeyan. Guherineke otomatik dinav rejimede çebuye. Seroki Amerika'ya Donald Trump alkişan ser rudanen daviye iyen şere İran'e. Trump da zanin ku cibo peymaneke ku davili krize bine gotu beceke çidiheye. Dibe ku em dinava penç rojan deli hev bikin. Seroki Amerika'ya liser gotu becangot. Meddoh evari bi İranere gotu beçkir. Evdi şuazin peymaneke bikin. U em cidi şuazin peymaneke bikin. Trump liser hevditinan ev agahidan. Dibe ku em iroci biçivin. Dibe ku bireye telefone beçimki derketina civi velati geleki zehmete. Le em de didemeke nezik de biçivin. U em de dinava penç rojan de peymaneke bikin. Bila em binerin bede çava bibe. Donald Trump cibo gihiştina ençameke geçbiniyah ve anizimen ugot. Hestek emin ageleki başeyeku. Em de bigi hicim peymaneke. Egar es kumarbaz buma. Ez de liser ve peymane kumare bile istama. Le ez garantiye nadim titişti. Tene ez dizanim ku ev cibo peymaneke geleki bir kelecan in.